namungena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, I continue na nyimpi ya Gagash and munghana lona FM. Hi tshama hi sukeni ka Gaza mpela. Yeah, so the 29th of May, if you can scroll like account ya Gagash, as you can see, if you can scroll, if you can come go, hey, if you can a post there, ashijiki shiva tag in, dan kana mhlamsero kundeka enda. Shikuva ka munghana lona makomba ndlela, ami vona ngigi ya matimba na xitichi swa timenemene. Sweswi munhu i ta kwata ingaku i ye ICBC ku ve wo tirha, but if the shoe fits, wear it, as you can see. So leswi o vula ku a vele ku yi themendeleni gigi ya yena, in other words ka munghana lonene or va yi announce ku yi tirheni swinene le Cara Lounge leyi. Yeah, so loko mo hleketa ku ze ku va na event man le Cara Lounge le Pretoria hi 2022 ya munghana lonene FM. So va endla event le Cara Lounge, Gagash va nga za va xi byela and a xi nga ri xona xi maketa laha ku maketa the trains and stuff like that. So event leyi fike yi fila leyi xi kwatise ngo Gagash, xi kwatisini swinene ku xi te wa va nghena dorobeni ra xona va nga gongondzanga, wa va nga yi hlamuselanga doroba ra xona laha va nge endli nchumu. So ni nga ku hi laha maybe la nyimpi ya kho yi nga intensify laha. So swi komba ku maybe xi lwa na munhu laha, it's not actually munghana lonene straight, swi komba ku na munhu wo karhi xi lwaku na yena kwalaha ka munghana lonene in terms of the events. Ni sure ku yena lowu a ri henhla ngopfu ka that event yi nga fika yi fila. So ya xona yi fike yi succeed swinene le Cara Lounge, as you have seen. Mara swi tikomba na ku a hi le ku vulavuriweni ka munghana lonene FM, mo swi a swi nga ta nandzu lomu kuma ku va fika va congratulate ku Gagash i tirheni swinene, event yi fambe kahle, hambi hina vo Master TD hi ta vula hi swona. Yeah, emudeni a fika ku mina hi mina SABC hi wexe whether ma swi lava or mi swi lava ha swa delela Gagash xi ri xo SABC. Okay, swi ku methek a ni teki ni media hi wexe a ni ni ti-interviews to languta xikandzeni. Okay, a yi ri media yexe. Now I have to agree, he's now huge. I mean, like his Facebook live videos, swi tikuma ti-views to tala. So well, I can agree ku he's now actually a media yexe and stuff like that. A ni ni ti-interviews to languta xikandzeni. A ku munghana lonene FM makomba tag a ni tiku vo ya va onhe xikulukumba ngopfu ka munghana lonene. A swo lava maybe kumbe xa va yi vula event ya Gagash man. Nyimpi leyikulu, as you can see. Loko ra mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.